Hello guys, tuning ko ahi. Cookie professional player slot jam amahi. Mumbai CTF siya ko na Lona Srinidhi ailing nga Lona kum khat hungahin. To ahi delia hungahin to ai Srinidhi zo ding lai ta hin ga tha di uhin. Lai ma ai chok lai ta uhin. Mai tu kum he ISL loading hitan mai tu kum he Lona Srinidhi Deccan FC Hyderabad chiếc club màu cái chim để hiến tôi có thảo quân lại tàu hiến mà hiến tu lại ta hiến thì khát ai lịch tu cùng ai tu sử dụng lại ai lịch ăn bể để hiến lo na Mumbai City FC thì anh solo hiến mà yong apa join ai lịch ăn bể he this is Selen Thang Gang Park. Hey, lim na kap bidong mo Selen Thang Park at ta lupa. Go. Ano pala nga? Buot kaya dito. Hey. Tuahi, airport ka sa lai tauhin. Lai boylet, aba na say nail, aba na slot jam hin. Tuahi, Selen Thang lot jam. Cái thảo lại tao mai coi Hyderabad rồi để hiến ai lịch tu kumai Srinidhi Deccan FC aho ai lịch cái bể để hiến Mumbai City FC palo na hong hiến ni pio hiến bilung gym diu yong kata sa hiến ipizia ISL ako na ai lịch ludam diong hilong dong diu win azi cho ISL club maum le Messi amu belo win ya cho ai li ngai hong nhung le alo na hong a itu saja perform na tinga cho ko ve le hin ISL team Mumbai chu ile to thau de hi ama yang ala le jeng in na wa min kai airport ka cho lai tàu hin bu mani thang za lak ngai lai tàu hin mai ai lịch làm mong vàng ai accelerate abang bang hin alayin ai sẽ lao miong le alo ta khat ai lingao miong le lo ta khat hin mai ma bo match timing chu ai ling nga zo chu mu na ding sia cho perform nom sia chu ai ling ai lo na hong hin ko vela ISL Mumbai City FC a kinong le ke hin kinya pium ma je ngen mai ai ko ki society sunga dinga kang tha bol pela dinga boy upcoming youngster khati na mai len dong yal ai lo le sim boy ki ho ong ki chai tiang mai rong hi di hin ine piu ma ye ngen di chun so piu le now hi chi video me jo sen ma tau na to support ball utin ine piu ta miem ta he ma he quality nei ta player khatin di chun tàu nên giờ lo dừng một tiếng rồi airport ta lại tàu hin hỏi xe lên nông video yang sekan ballman proving he zong le ama cái thảo đó đi uita ja cho tôi off season này hin Delhi one week tabang hum hin ichi one week tabang hum sunga cho ki moto man ve lo hin yo se ke boy che hin ma yong boy yong ke boy hin tu ni ai cái thảo pe no hin ma yong ni alung hel he yin yin no lang ho na to na limwang chu mo the pon mo lung hel he jeng yin tu la he mai ong he ai wang a chu a ke ro cho focus ngai yin ya terminal 2 do terminal yeah I'm a friend ISL player ISL pa tayo ba yan? Indian Super League. Yeah, Mumbai City FC player. And he scored 1 goal at the last ISL 2023-24 season. But this season, he will be performing in I-League at Srinidhi Deccan FC. So we wish all the very best to Slot Sam
for upcoming I-League season 2024-25. May the good Lord bless you. Okay, sorry. And right now we are with our friends. Saynev, he is the chief of Molin village and Boylat. This is Boylat, the chief of Munirka. We are on our way to Delhi Airport Terminal 2. Toy kanung di tawin Terminal 2 hin mai apply Hyderabad azot di hin Srinidhi dikan yapsia lona Mumbai City apat hong hin amai Mumbai City apat lo nga hong hin salary mai da sai din ong chun bol pe dang ho sang hin ang thom se in salary hi bol pe dang ho sang ayong da thom zoi wa nga che ho ding a tam tho hin ma hin to ai la khanai lak tum ham bo lo hin bol pe dang ho ta te ding a wang cha thom hin ai wa nga chu yo mi taga mi gan the mi taga mi gan the mi lol gyang mi mel hoi ho ding a hin ama salary tam mong mong hi tai in Mumbai ISLP hen lang I-League pe yong le kan say nung pen cho salary he ke bang bangin na ai wa nga chu ISL chu India ding a sang pen he wa nga chu I-League ki chip le jam ma yang game timing yong nei ding alo le hoi ta yong perform me the ding zong le ama experience nei na ding ayong cho I-League ngai hung kinung le in ko le chun Mumbai City azot ki tho ding a ye chu Mumbai cho 2 years contract sign hin mayong he kinapium ta hin ati menu nin kailim yang ki mo thei pon ama limizo le airport ko lon teng lewin hoiten hin kap dang ye guys hello to airport ko tawin to ai lu de hitan lim yang ki kap chai win kabe Lala fans will use in a bond. Hey, sumit bitong. Okay, bro, all the best, okay. Akit ki mo to tiang le ai linga hoiten him performing lang na. Okay, all the best. Dam selo na. Mangpo. Dam silsialin lang hoiten hin performing lang ai linga. Kuki nampi ke ho kinyap na na he hai mulzi o Hoy Hyderabad zut de he mahin na chi do ka nga lai to hin aga lut le ke hong ka kile do hitai bro bye bye all the best Mwah. Okay. Tuai molen hausa puta munir ka hausa puta kile do tai. Dam sil sialutin. Ban ahong kiting le video na vet kit do hitai. Dam sil sialutin.